Ka KSU Vairengte Circle Scholarship District Mizoram kala penlong ya ke Cultural Meetcom Academic Award haka arpusau tarik ujamang arajar arpusan ha Vairengte Community Hall Scholarship District Mizoram haka por khat arsteng no paisngi hajan kishnong khasi veng kabadai kishnong balasyong lasa daki khasi na do handain thai ha shwaban khaya ke jela Mizoram lane Meghalaya batwat ya ka sam Kacing temu jangka KSU Vairengte Circle ban penlong komi kani kalempong kalong ban lum ban lang ya baro ki kasi ki bala syong lasa na do man shwa ha jela Mizoram ban ai man si mi ki kena puli kasi bakin shim kiaya ka puli ka puthi ka balong ka atyar ban kentiu bat ya daya ka jaj ban riu kasi ha jela Mizoram. Hakani kalempong lawan ni siembenta da baro ki kasi bala syong la sa Mizoram ki bakentop ya ki kasi basa ha kisnong kasi veng ha paiseng bat ha saipum. Baro kini kisnong gidei ki badang ha pa ki tanong kondong bat ki balong ki basa din ha kaliang ki yo okot. Hakani kalempong bala penlong daga KSU Vairengte Circle la khot sngo bhai uba lalchan sova uba day menteri uba pet ekitenat land revenue and settlement but food civil supplies and consumer affairs kumukangsan. La khodro yu Samla Donald Vitaba General Secretary ka KSU but yu H Van Lalbia Suvan SDO Vairengte Civil Subdivision kum kisembut kongsan. La Pynkupburom yi khandai ngot ki Samla kasi ki bah pedeng ke jing jing e ki la la ban pendep ya ki jing puli jongki ai kublai ka pang ya ka KSU unit Vairengte ka bala pelong kat kini ka program ka bahe ngaru ngalaju wan sikini snong ai laju lektur bari ba pol siki snong ki ba khamr mo sate sa saipung ban suai ni bagi kasih ni apo barat ni apo Mizoram ki long ki bayatli ki long lu ki ba par wala ki don duna ki don thinja ndre ki ya chaprang bar ki kam ki jam ki jongpi apne bon ki jinge kermat nganget scan ba kin don bon ki jinge ndre ha ki jinge jungi baro ni don le ki jinge khlem ki jinge ko ka jinge jungi kam don jingo They tak now ngasukman bandon rekan, but I am very happy to be here with you on this special day when you are going to felicitate some of those who have done well in their academic performances. Ya, nomornya ini kita lumpung, the Cultural Week Academic Award, Pynkupburom, ya Pynkupburom, ya President. Samla Andrew Dekhar, General Secretary Paul Pajat, juga KSU Vairengte Unit, the Borough members juga KSU Vairengte Unit. With due respect also to our Honorable Chief Guest, Pule Lalchanzova, who is the Minister of State of the Government of Mizoram. Also to our esteemed co-guest of honor, Pule Lalbiak Swava, who is the SDO Civil of Vairengte Division, the Vairengte Kam juga KSU Central Executive Council, Samla Raymond Kharjana, Samla Eric Nongundri, Samla Panskan, Lindo Anakmai, di Nongelam juga KSU Barat Pilih Circle, Galawan banyak Sengrang lem ini, lalu Samla Presiden Banten Rambai, di office bearers juga KSU Barat Pilih Circle, but apakah kampongsan kamperpang dari yapi iparado para Islam di badan bersama di besar dan lagi bun Islam hani apa kecela Mizoram Islam di bapir berkunjuru jadi itu di Samla di Bansayo ya kata kecil itu dan kecil Pynkupburom nah ya KSU Vairengte unit Jing yanti juga KSU hakani ngajaka kamdesu kebarang thamai akan mau bah hakas sni kebaning tongdo keba yo bujak hangni habo national festival habo Vairengte kadai hakapor kebagi penkha ya nak rekam juga KSU kebagi aktif KSU Vairengte unit house dem arhajar andai kebun abun bun sedem mencuat
But hari ni kejengyak nanti kejungi UI ya karukum kaman lakas ni jadi perdo para Islam hari ni katai. But kita belum ya mesti kejungi ya perkat petang ya jingsno kejungi ya kibaro kanu karukum ba PPM. Namar karukum kejungi bat karukum kejungi apel. Iladan labajong kejelah ila sensyar imani hadi ofis sarkar itna sarkar idon ibri ujungi hakalian ke sensyar ke khadar wede go government ru idon be ibri ujungi hadi snong itau idon ni snong wet tang par hasi mat teng ila nong ba ka jingsgan ujungi masuk roi ke par teng kawan ila ban ban kam me ko kita terai la jong ke ndo basiam Andri lagi nipek syabar juga jelam Meghalaya pada Ingui ba kejengim pardo persnam nam kami tim kampur balong makordek dari kimio ke ke ba manginio but hakajnya inti ke jonga hakan ni snong hakan ni thai kalau poi la sau sin ke 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 besar ko wan ke jap hakan ni snong kejingwan ke dei hakan babun kam bijam iba nakapor bija dalam kependuk pindu kijing ni hap pangwan demi bat ni hap simul kam bijam na posulong bawa ulah bulan pemensua kadon kijing kan tapi we pat kijek riu akan dikatakan mulai nomor we dan ini para rulung para tribals idanglah bersama kami penyakiran bana kalian ka we ka kunun juga sek Samla Pule ini apa Mizoram Mizoram Paul dan kejengnya dia kebacan pada hasil students union hakabang idan lang hakasakri juga dot students organization berkini kejeng dan lang kejungi arti biseng lejakran kapor penyesolok penyeberbek kumno berbeng ni kita kejeng ia ini tadi cipta cikbum amar adu mentahi kejeng pendiri kejungi kadang yang nanti kejengnya pun banyak perunok yang kaktin kasih apa HU Mengenang yang pibala kaktin kasih kalau ke HU kamu hangir nyedon hak puli kaktin kasih penyelek sebenarnya peru kaktin kasih nomor bakal dia kaktin kalau official language ba ke HU ini sekarang bahagi ni Islam dipelai perwan nilak perulong dia kata kecing dawa kecungi kapan iPad dia kecing mentoy ontang dia kapateng ke pemerintah rei dia kapateng ke ba adien ru. So I would also like to express my gratitude to our Honorable Minister of State, Pule for being with us on this auspicious occasion, and also to the co-guest of honor, Pule. I was speaking in Kasi to them, and I was mentioning to them that the cordial relationship that exists between the Kasis and the Mizos have been age-old. We have a very good relationship since time immemorial, even during the British era, right from the advent of Christianity to the formation of the state of Mizoram and the formation of the state of Meghalaya. We have been working hand in hand through times, through thick and thin. And I would also like to specifically mention our brethren from the Mizo Zirlai Paul, although they are not here on this occasion, but I hope next time that they will be invited on such occasions of the Kasi. We have been working in Nesu with regards to the aspirations, the aims and the objectives of the indigenous tribal people of Northeast region. Our relationship through Nesu